Derecho Constitucional pa chunkapichkayuq yupaychasqa Iberoamericano huñunakuynintam ñawparirachin Universidad Católica Santa María, Arequipapi. Tribunal Constitucional pa umalliqnin Francisco Morales Aravia, huñunasqa magistradukunata yupaychaykun. Tribunal de Garantías Constitucionales pikaqkunata, hinallataq Tribunal Constitucional pikaqkunatawan, llamkayninkuwan Perú suyupi chija jurisdicción constitucional kananpaq. Rimariyninpim niramun musiayla kanapaq, democracia, hinaspapas, valor constitucional kuna sasa suniyachiy kasqanrayku. Kunankamapas, iskay pachak wataña puririchisqakunaqa wichiykunmanmi. Ustedes tienen la posta. Makikichikpin kachkan yachachikniykichikunapa yachachisqan. Ustedes tienen la posta. Makikichikpin kachkan Perú suyupi constitucional democracia chijajyachi. Y en esa tarea Chayru aypim estamos yapallanchik. involucrados todos. Minkarikamuchkanchik Tribunal Constitucional pi magistradokuna. Los académicos, Yachachijkuna, los jueces, juezkuna, todos yachajkuna, ustedes, los jóvenes. hamkunapas, Muchas gracias. wayna sipaskuna. Morales Aravia magistraduwan kuskam, hatun huñunakuypi tinkuykanakuyarqakutaq Augusto Ferrero Costa, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Jaro, hinallataq Manuel Monteagudo Valdés magistradukunapas. Derecho Constitucional pa chunkapichkayuq yupaychasqa Iberoamericano huñunakuyninmi hispirun Arequipapi. Iskay chunka iskayniyuq punchaw septiembremanta, iskay chunka tawayuq punchawkama. Pachak asninraqmi juristakuna chayaykunku Perú suyumanta, hawa suyukunamantapas.